brutalna staza, volim ovako brze staze. To je malo kruto za reći, ali lakše je, ima slično, ima malo više snage, težište je zasigurno niže. Ovo nam je prva linija za usporenje, ovo vam je druga linija. Znači u ovoj zoni imate kočenje. Ono što smo gore utvrđivali je da vidimo da li je Borna ispravno kočio ili nije, što je dosta diskutabilno i dosta granično. Ajde da pogledamo moment. Ovo je moment koji je bio udarac. Ja sad to u chase-u isto napravio, a distanca se ovako smanjivala. To znači ili njegov auto ima puno više gripa pa usporava puno jače ili on koči. Studenu nismo mogli chase da bodujemo je zato što je ovde Krznarić napravio jako veliku grešku, zablokirao prednje točkove u zoni u kojoj je to zabranjeno, jer je tu pun gas, usporio se dosta i naterao Studena da sa svojom prednjom kočnicom zbog usporenja pobegne na unutrašnju stranu. Pozdrav ljudi, evo nas napokon opet na stazi Osijek, Čepin, treća runda ovogodišnjeg šampionata u driftu u organizaciji Croatian Drift Challenge. Petak je danas, došli smo da ocrtamo stazu, da postavimo sve, layout je isti kao i prošle godine, to je neki sličan layout koji se vozio u organizaciji Drift Kings na ovom mestu, tako da dobra istorija za ovu lokaciju što se tiče drifta. I evo, pokrećemo opet tu priču od prošle godine što se tiče ove staze, tako da ništa, idemo na posao, da vas ne zadržavam i da vidite kakav je layout i šta nas to očekuje sutra, u subotu i prekosutra, to jest u nedelju. Ajmo. Evo nas na drugom klipingu, uradili smo prvu zonu, stigli smo do drugog klipinga, a ovdje isparava nešto, ja ne znam, jesu ovo podzemne vode ili nešto. Ima 886.000 stepeni. Tako da čunjevi jadni se pretvorili u gumu od temperature. Nadam se da ćemo preživjeti ovo farmanje, a sunce je odavde kad gledam nekih 20 cm od poda, tako da neće skoro izaći. A oblačka ni na vidiku. Zalivam pod kapu i idemo dalje. Stigli smo do finiš linije, ocrtali smo sve, nekako smo izdržali sunce. Mene kaplje konstantno, ostale su sitnice neke koje treba da se definišu. To su uglovi na samim klipinzima i na zonama, linija starta, linija inicijacije i manje više to je to. Onda se penjamo na platformu da vidimo kako to izgleda od gore. Dario je došao sa autom, tako da možda bude probao stazu. Ako bude želeo, kolege su stigle, Nejc Grozde i Alen Gregorić. Tako da popet ćemo se gore da pregledamo ovaj layout i mislim da je to to. Ništa, ajmo dalje. Evo nam ga i Nejc malo testira Porschea. To je to ljudi od današnjeg dana. Petak je gotov, sve je složeno, staza je u potpunosti sređena, sve je ocrtano. Dario je probao jedan krug, međutim ima nešto problema sa autom, tako da taj test uslovno čemu ćemo ostaviti za sutra. Tako da eto, ništa, to nam je to od današnjeg dana, vidimo se nešto kasnije, snimamo znači sutra od početka, tako da to je to za danas i vidimo se posle. Ćao! Dobro jutro ljudi, evo subota je osvanula, vozači su na prijavi, mi smo došli da provjerimo stazu pre briefinga, treba da uradimo track walk, generalno da ima tu vozača koji nisu vozili ovu konfiguraciju i ovu stazu, tako da ćemo verovatno uraditi track walk, manje više sve je spremno, danas nam je hrvatski šampionat, Haks Cup, temperatura će nam biti visoka, tako da verovatno neće u određenim nekim trenucima biti puno vozača na stazi, jer su jako velike temperature zbog, hlađenja automobila i njih samih. To je to, manje više mi smo se spremili. Idemo na briefing lagano, svakako ću prikazati boks malo, šta je to što se tamo dešava, razgovore sa vozačima. Dotaći ćemo se malo i bodovanja na samom treningu, tako da eto, ništa. Idemo na briefing pa se vidimo posle. Što se tiče ovih čunjeva ovdje, pre inicijacije to nećemo uzimati kao negativne bodove za inicijacija. Prva zona 10 bodova, znate i sami, zone su
zone su 2 metra širine. Što se tiče linije za ugao su reference, nisu linije koje definišu maksimalni i minimalni ugao automobila. Znači, zona inicijacije, tranzicija. Kad završite zonu nakon inicijacije, želimo sporiju tranziciju, full fluidnu na prvi clipping. 1, 2, 3, 4, nije 5, 4. Kada završite prvi clipping i prvi su u potpunosti spojeni jednim radijusom, tako da idete full fluidno, ovdje nema nikakvih problema. Isto, znači 4, 3, 2, ajde, zavisi. Kad završite, znači taj clipping, što se tiče tranzicije, želimo da vas vidimo ovdje. Znači, završite clipping broj 2. Znači, želim od sredine malo desno. Znači, ne želim da vas vidim duboko, nego od sredine malo desno. Znači, u ovom, ajde da kažemo, nekom radijusu. I ovdje se ispaljujete, znači, na sporiju tranziciju, a ne da povećavate naglo ugao. Znači, da idete duboko, da povećate naglo ugao da biste se ispalili na ovo. Zona broj 2, isto 10 bodova. Kad uradite tranziciju, ovo vam je isto sve u jednom radijusu koji je nešto blaži, tako da ovdje neće biti nikakvih problema. Ovo se full fluidno vozi generalno. Sa maksimalnog na maksimalni ugao na zonu broj 3. Zona broj 3 je nešto ranije postavljena u odnosu na prošlu godinu i postavljeno je nešto dublje. Znači, kad završite zonu broj 2, idete levo sa sporom tranzicijom, znači levo, i ovo hvatate, morate nešto ranije da uhvatite nego prošle godine i morate da idete nešto dublje. Ja sam maksimalno proširio stazu da vam bude što fluidnije, da vam bude što lepše za voziti. Kada završite zonu broj 3, tranziciju treba da radite ovdje negdje, znači na sredini, znači ne na levoj strani, nego više na desnoj strani. Ovo nam je prva linija za usporenje, ovo vam je druga linija. Znači, u ovoj zoni imate kočenje, da, iza ove crte imamo zonu bez kočenja, ali zonu gdje možete da radite, ajde, da održavate brzinu. Znači, do ovog, ajde, klipinga neko koji je stari. Ovaj kliping je nešto raniji, baš zbog toga da bismo definisali da imate ovdje radijus koji je nešto fluidniji. Klipinzi su isto, ova 3 klipinga, 4 boda, znači nakon zone usporenja idete na pun gas, dolazite vamo sa, ajde, tim nekim radijusom koji je kao jaje, tako da idete nešto ravniji deo i ovdje povećavate ugao. Zbog povećanja ugla gledajte kao chaser da se ovdje ne zakopate, znači budite spremni na to da će ovdje lider da poveća ugao i samim tim da se uspori, što je prirodno i normalno da se uspori ovdje sa povećanjem ugla, jer tako diktira staza. Ne zalećite se, jer ako budete išli u prirodni radijus ili ćete ići napolje ili ćete se ovdje zakopati ako imate manji ugao i ovdje ćete stati ili ćete se izvrteti. Tako da ovdje za chasera je specifičan deo da se ne zakopa i da se ne izvrti. To je to. I ako budete išli šire, prljavija će biti staza, ući ćete u gume i 100% ćete se izvrteti. Ovo vam je ovdje pun gas. Znači sve ovdje pun gas i nakon toga vam ide finish. Sve je spremno, krećemo sa treninzima. Miloš Ilić je sa nama, dugo te nije bilo na stazi, trke si neke preskočio, reci mi šta je bilo u pitanju i da li si sad spreman za ovu rundu? U pitanju je bila sportska povreda, povredio sam zglob na nozi, tačnije tetive ligamente sam rasteglio, trajao je dugo oporavak, mjesec i po dana i dalje nije to, ali banažiram nogu i mogu da stisnem kvačilo sad u suštini, tako da evo, prvi put smo sad pojavili posle dužeg vremenskog perioda. Nogu smo koliko toliko zalečili, ali kola nismo, opet imamo malih problema, sitnih boljki. Neke žice se slamaju u snopovima i onda gubi prenos šta god i samo odseče gas kad auto trokira. Tako da sad to rešavamo, pa nadamo se da će biti spremno za sutra. Ok, reci mi Nikola, da li vozi ovaj vikend, vidim da Jugo vozi, to jest Miloš, Milenković, da li će Nikola voziti, neće? Pa on je i dalje u razmišljanju, ponovo je svu borbenu ratnu opremu, ili dalje u razmišljanju da li da vozi ili da ne vozi. Ako kolo osposobimo, pošto nas njaka jedan i drugi auto, ako kolo osposobimo vozit će, a ako bude kao što je danas neće voziti, tako da
vidjet ćemo. Dobro, ništa, želim ti, eto, pošto srećan povratak, dobre rezultate, To svakako, uspešan vikend. samo kola da nas posluži, bit će dobrih borbi. Evo nas i sa Petrom Studenom. Pero, reci mi, ovo ti je druga trka ove godine u CDC-u. Prošla je bila Željava, Osijek, prvi put si ovde. Prvi put sam u Osijeku, da. Kakva ti je staza? Zanimljiva staza, fluidna, brza. Dobro, reci mi što tiče auta, gledali smo treninge, videli smo da ti je točak otpao Tako je, u otpao mi je kukuruze. točak, imali smo onda peh, a nije kukuruz više bilo neko žitište tamo. Da. Tako da smo požnjeli malo, rešili smo auto, radi, ide lepo, sad nešto gubimo ptica goriva, gledamo šta je s tim. Tako da će sve biti spremno za sutra, nadamo se. Dobro, sutra svakako nas očekuje još jedan set treninga, ceo dan manje više, tako da bit će vremena. Ono što smo mi gledali do sada i što sam ja upratio, sve ok, malo treba proširiti liniju, tranzicije raditi nešto ranije, pošto ti voliš kad uđeš i kad se podesiš da tu i ostaneš. Tako da eto, to ti je neki savjet za dalje i Dobro. ništa, lepo te videti i ovde sa ovim automobilom, auto stvarno izgleda bomba, vožnje su dobre i ne znam, ti imaš šta da dodaš za sada? To je to za sad, vidjet ćemo sutra na takmičenju. Važi, hvala ti na vremenu, želim sve najbolje, dobre rezultate. Ljudi, evo nas i sa Denijem Špiranecom, našim direktorom trke. Deni, reci mi da li si zadovoljan do sada generalnom organizacijom, sve ovo što smo napravili, treninzima i sve ostalo. Da je to što ti očekuješ od današnjeg dana i od sutrašnjeg dana na internacionalnom? Pa evo, drago mi je da se skupilo nešto ljudi, iako su velike vrućine. Što se tiče organizacije, imamo dovoljno ljudi na stazi, ima dosta vozača koji voze non stop treninge, kruže dosta drift taksija se vozi, tako da mislim da su i vozači zadovoljni sa drift taksijima i isto tako publika. Naravno, uvijek nam je sigurnost na prvom mjestu, o tom vodimo brigu, a danas imamo nekoliko vozača koji će se utrkivati, odnosno borit će se za titulu prvaka Hak Skupa, a za sutra imamo Internacional Kup. Imamo dosta dobar roster vozača i očekujemo da će biti dosta bliskih borbi i zanimljivih borbi na samoj utrci. A sad vidjet ćemo kako će ići. Imali su neki vozači nekih poteškoća sa kvarovima, sa nekim problemima, još od prije su neki vukli, ali evo, uspjeli su svi više manje složiti vozila i aute, tako da mislim da će to biti dosta dobro i dosta zanimljivo za publiku. Ništa ljudi, to nam je to od treninga. Sada nam slede kvalifikacije za nekih 15-20 minuta i naravno posle toga sledi najverovatnije top 8 vožnje i to je to. Vidimo se kasnije i da vidimo ko će to danas uzeti za Hak Skup prvo mesto. Ćao! Prvu borbu koju ću obrazložiti su Ivan Markić i Bruno Stergar. U prvom ranu Bruno Stergar lead, Ivan Markić chase. Što se tiče prvog rana, obojica uspešno završavaju krug bez nekih velikih grešaka, tako da skupljuju bodove za svoje krugove, gde u lead ranu Bruno Stergar uzima 60 bodova za svoj lead run, a Ivan Markić 41 bod za svoj chase run. Tako da, pogledat ćemo samo run sa drona, čisto da vidite da je sve bilo čisto i posle toga prelazim na run gde je Ivan Markić bio lider, a Bruno Stergar bio chaser. Inicijacija dobra od obojice, Bruno Stergar ovde u prvoj zoni nešto plići, Ivan Markić blago kraćenje, ovde nešto više krati liniju, nije na liniji kao što je i Bruno Stergar solidan lead, Markić dosta kasnije tranzicije i samim tim pravi greške što se tiče chase-a, ali na kraju krajeva imaju bodove za lead i chase i to je to. U ovom ranu Markić je lider, Bruno Stergar je chaser. Ono što je sporna situacija je svakako inicijacija od Brune Stergara na koju se Markić žalio, gde je smatrao da je dobio Bruno 0 za svoj chase run. Međutim, ova situacija koja se desila na liniji inicijacije, to je Stergarova kasna inicijacija, nije rezultirala nulom u njegovom chase krugu, nego je rezultirala sa minus 10 bodova za njegov chase krug. Kada uzmemo bodove za lead i za chase, za oba kruga
kruga svakako Bruno Stergar ima više bodova i samim tim ide dalje. Što se tiče ovoga i zašto je Bruno Stergar nije dobio nulu, je što u pravilniku imate male i velike greške. Ovo se smatra velikom greškom, ne nulom za ceo krug, je reinicijacija i takve slučajeve smo već imali u prošlosti. Da vidite da smo to već imali ove godine, to je Jaka Legiša i Zdenek na CDC-u na prvoj rundi na Mičevcu, tako da prikazat ću i taj run, čisto da vidite da doslednost svakako postoji i da se uvek sudije drže pravila i svega onoga što je definisano pravilnikom. Hajde da pogledamo inicijaciju od Zdeneka za ovaj run, gde svakako je dobio bodove, ali je dobio minus 10 bodova za svoj run i time smanjio sebi bodove, gde su posle ovog rana, to jest posle ovog betla, vozili One More Time, iako je imao dobar lead, ta greška na inicijaciji je rezultirala minus 10 bodova za njegov lead, tako da, kažem, smanjio je Legiša tu razliku zbog Zdenekove greške i isto to se desilo i ovde. Evo još jedno malo detaljnije, znači u ovoj situaciji Zdenek još nije inicirao, gde nakon toga prolazi ravno kroz zadnju liniju inicijacije, usmerava auto ka levo, tek ovde inicira i manje više tek ovde je u uglu, što je par metara nakon inicijacije, to je poslednje linije inicijacije, inicirao tek drift i to je to. Ovo je minus 10 bodova, smatra se velikom greškom, Markić protiv ovoga nema ništa, dobio obrazloženje i odluka je sudija da ne menja odluku, to jest žalba je odbijena. Ajde sad da obrazložim twin između Adriana Petričevića i Borne Lolića. Ta borba je svakako u najvećem fokusu zato što se dogodio taj sporni detalj kad je Borna bio lider. Ovo je taj drugi krug. Što se tiče prvog dela staze, sve u redu, međutim u tom zadnjem delu staze je nastao taj sporni moment koji ćemo detaljno proći frame by frame da vidite zašto je donešena odluka kakva jeste nakon žalbe. Žalba od Borne je ta što u ovom delu je došlo do kontakta, međutim iz naše perspektive i snimka drona taj deo se uopšte nije videlo da je došlo do kontakta i ovde smo sudili nulu za Cvaju prema Adriju, gde je Adri dobio, bez obzira na okretanje, dobio, ajde da kažemo, 100 bodova, zato što smo smatrali da je Cvajo kočio i usporavao nakon zone usporavanja. Kada smo pregledali dron snimke, na dron snimku se svakako nije video kontakt i smatrali smo da je Borna usporavao u floating zoni i nakon nje i da je zbog toga Adri se zaustavio jer je Borna uticao na njegov chase, to jest na njegovu brzinu u tom delu. Nakon toga se Borna žalio i došao je sa svojim snimcima i svojim obrazloženjima i smatrao je da nije uticao na Adrija i ajde sada detaljno da prodiskutujemo šta je to što smo utvrdili na tornju i ono što nismo videli, a to je taj kontakt gde nam je Borna pokazao i dokazao da jeste bio kontakt, gde smo nakon toga detaljno sve snimke pregledali i utvrdili i promenili odluku da je Adri u stvari kriv za to, da ne prolazi automatski dalje, jer Borna nije kriv za njegovo okretanje, ali svakako Borna nije završio krug, ima nulu, Adri za chase ima nulu, Adri ima više bodova od Borne u prvom krugu i treba da ide dalje, međutim, dolazimo zbog drugih detalja na One More Time i to ću sada detaljno obrazložiti zašto je One More Time i zašto nije odluka ni za Bornu ni za Adrija. Hajde sad da prođemo zone kočenja. Prva ova linija koju vidite je ulazak u zonu kočenja i od tog momenta smete da kočite. Nakon toga, tu gde se nalazi Adrijev automobil je druga linija gde završava zona kočenja i do te zone smete da usporavate, znači da kočite sa automobilom. Nakon toga, tu gde se Adri nalazi sada, je zona od poslednje te linije zone kočenja do
tog momenta gde se Adri nalazi, zona bez gasa, znači bez usporenja, ali bez gasa, da namestite auto i od tog momenta auto treba da vam ubrzava. Ono što smo gore utvrđivali je da vidimo da li je Borna ispravno kočio ili nije, što je dosta diskutabilno i dosta granično. Ajde da pogledamo moment. Ovo je moment koji je bio udarac i koji smo nakon svega toga detaljnim pregledom snimke utvrdili da je u ovom momentu došlo do udarca, što je nešto kasnije od floating zone. Ali ajde da ne pričamo u metrima, da li je to 1 metar ili je to pola metra i da se ne bavimo time. Vratili smo se na tranzicije gde smo videli da Adri radi nešto, da kažemo, nešto kasniji tajming što se tiče tranzicije, što može svakako da bude njegova greška, dok on-board snimak koji je Cvajo pokazao je da je dao gas u momentu kad je bio na tom klipingu koji je floating zona i on jeste dao gas. Pitanje je da li automobil ubrzo ili nije, dosta sve se brzo izdešavalo i da ne bi gledali u 1 metar zbog te Adrijeve tranzicije koja se desila nešto kasnije i neprilagođene brzine na Bornin auto smo rekli u redu, to je Adrijeva greška. Da se sad ne bavimo metrima i santimetrima, ajde da rešimo to da je to Adrijeva greška i to je ono s čime se slažemo i zašto se slažemo sa Bornom da je došlo do kontakta koji mi nismo videli i tek nakon žalbe smo videli da je došlo do kontakta i da je kontakt izazvan od strane Adrija, ali ne možemo da tvrdimo da li je Borna u potpunosti ispoštovao ove zone. Tako da ovo prepisujemo Adriju, ali svakako idemo dalje sa obrazloženjem. Zašto one more time? Pokušat ću da objasnim ovo u što manje reči iz razloga što je dosta diskutabilno i treba da se dohvatimo jako puno detalja zašto je dosuđen one more time. Prvo da krenemo od osnovnih stvari. Prvo, drift je kontaktni sport i postoji kontakt koji je između dva vozača koji ne utiče na vas, ali svakako postoji i utiče u blagoj meri i on se za chasera rezultira -5 kao greška. Dok veliki kontakt koji utiče na lidera, to je kad poremeti liniju, ugao i brzinu lidera, se definiše -10 u slučaju da lider nastavi svoj krug, to jest svoj run u tom momentu kada dođe do kontakta. Adri nije uticao na njegovu promenu ni linije, ni ugla, ni brzine. Idem to da pojasnim prvo slikovito, onda ću vam pokazati snimak da vidite o čemu govorim. Prvenstveno, kad je Adri udario Cvaju i kad je došlo do kontakta, Adri je njega prvo kretao se, znači njihove putanje su bile takve da je Adri išao unazad zbog kočenja i kretao se u odnosu na Cvaju, kretao se blago unazad, znači ovako nekako, udario je Cvaju, Cvajo nakon toga, znači nakon kontakta, par metara, pušta gas, dolazi do smanjenja ugla, znači ne ostaje u uglu, nego dolazi do smanjenja ugla i time produžava sebi putanju i kreće se sa manjim uglom ka izlasku sa staze. Da ponovim, kontakt se dešava na sredini staze, znači ne dešava se na graničnom delu staze, na primjer kod čunjeva, gde ako dođe do kontakta će vas neko izbaciti van staze, nego se bukvalno dešava na sredini staze, gde Adri ispred zadnjeg Cvajinog točka udara Cvaju, nakon čega Cvajo pušta gas, dolazi do ispravljanja, to jest automobil hoće da se ispravi, Cvajo produžava pravo, daje gas i dolazi do kasne rotacije i zaustavlja automobil pre nego što je izleteo. Zašto je ovo bitan detalj? Ako vam chaser poremeti putanju, u ovom slučaju Cvajina putanja se dešava tada je pod uglom i nakon kontakta dolazi do smanjenja ugla. U ovom slučaju Adri nije poremetio Cvaju. Da je poremetio, prilikom kontakta bi došlo do pomeranja ugla Cvajinog automobila. To je prva stvar. Druga stvar, da li je Adri poremetio brzinu od Cvaje? Adri kad je došlo do kontakta sa Cvajom,
nema šanse da mu je poremetio brzinu ako je bio brži od Cvaje, jer u tom delu nije zona ni usporenja, ni floating zona, nego se to dešava, opet kažem, 3 do 5 metara, možda i više, nakon floating zone. Sa drone snimka se jasno vidi da nije došlo do promjene brzine. To je druga stvar, znači Adri nije poremetio ni liniju, nije poremetio ni brzinu u trenutku kontakta. Da li mu je poremetio ugao? Adri prilikom kontakta nije Cvaji poremetio ugao. Cvaja u tom momentu, kad je došlo do kontakta, pošto staza ide kao jaje, treba da povećava ugao, ide na clipping i završi svoj krug. Ali, nakon kontakta s Adrijem, Cvajo pušta gas i smanjuje ugao. Što je ono što sam rekao i za liniju, nemoguće da Adri kad je udario Cvaju, u zadnji deo auta mu je smanjio ugao, jer to je protiv fizike. To je nemoguće da se tako desi. Zato kažem, znači Adri kad je udario Cvaju, dolazi do odlepljivanja, njih dvojice. Nakon toga, na on-board snimku Cvajinom se vidi da pušta gas i čuje se da pušta gas, što normalno rezultira da se ugao automobila smanji, nakon toga produžava liniju i daje pun gas i izleće sa staze. Znači, Adrijev kontakt je potpuno nebitan u ovom slučaju. Cvajo je dokazao da je došlo do kontakta i da je Adri sam kriv za to, što znači da Adri dobija 0, a ne 100 bodova, što smo mi prvenstveno mislili da je Cvajo usporavao Adrija i da je zato Adri se zaustavio spinao ili šta već. Što znači da je to dokazao. Zato je odluka promenjena na one more time, a ne u Cvajinu korist. Zbog onoga što se desilo nakon kontakta, jer nemamo i tad ne možemo preko telefona i svih malih ekrana koje imamo, pričamo o GoPro ekranu koji je ovoliki, pričamo o drone ekranu koji je nešto veći, ali vi ne možete da vidite bez detaljne analize, kad imate monitor ispred sebe i kad gledate frame by frame, ne možete da vidite sve te detalje. Zato kažem, ako mi nemamo dovoljnu osnovu da presudimo u korist određenog vozača, vozi se one more time. Što ne znači da je Cvajina žalba usvojena, nego da je Cvajo dokazao nešto što mi nismo videli, a to je kontakt, i nismo bili sigurni. I sad, kad sam pregledao snimke, dobro je da je došlo do toga i odluka je sasvim na mestu, jer Cvajo nije u pravu. Ne može Adri da bude kriv za sve ono što se desilo nakon kontakta. Jer, kažem, kontakt je taj za koji je Adri kriv, ali da bi bio kriv da lider prođe automatski dalje, mora da vam poremeti i liniju, i ugao, i brzinu. To je ono što se nije desilo. Jer da jeste, pomeranje Cvajinog automobila bi bilo u trenutku kontakta, a ne 4 metra nakon kontakta plus smanjenje ugla, što je potpuno protiv fizike koja se desila u tom momentu. Zašto ovo govorim? Zato što u prošlosti smo imali par situacija gde su lideri koristili kontakt da bi izleteli sa staze, da bi se okrenuli, da bi taj kontakt preveli u svoju korist. Zato smo veoma obazrivi, da ne bismo većali da li je ovo ponašanje Cvajinog automobila nakon kontakta bilo slučajno ili namerno ili šta god, nismo mogli argumentom da dokažemo da je to nastalo namerno, niti da je to nastalo slučajno. Zato smo dosudili one more time. Nek se reši na stazi i nek voze čist battle. S obzirom da je nastalo zaustavljanje Cvaje nakon kontakta, ne možemo dosuditi u Cvajinu korist iz svih ovih činjenica koje sam naveo ranije. I da ponovim još jednom, da bi dobili 0, da bi Chaser dobio 0, mora da poremeti liderovu liniju i ugao i brzinu. S tim u vezi, fair i korektno je da se dosudi one more time u ovom slučaju i da se to reši na stazi kroz 2 čista rana. Ajde sada detaljno da pregledamo kada i u kom momentu Cvajo radi korekciju svog automobila. To je ono što je jako bitno i ono što se ne spominje. Spominje se samo kontakt, ali kontakt nije taj koji treba da
preko kog treba da se odluči da li neko ide dalje, nego sve ono što se dešava nakon kontakta. Tako da ajde to detaljno da pregledamo i pustit ću bukvalno frame by frame da vidite tačno o čemu pričam. Ovde dolazi do kontakta, Cvajin automobil niti je promenio putanju, niti je promenio ugao, niti ništa. Tek ovde Cvajo smanjuje ugao zbog puštanja gasa, širi svoju liniju i onda daje pun gas i ide ka izletanju sa staze. Što bi značilo, da vratim opet, da li je ovde Adri poremetio prilikom udarca Cvajinu putanju? Ne. Da li je poremetio ugao? Ne. Da li je poremetio brzinu? Ne. Sve ovo kasnije što se desi, ovaj moment gde se smanjuje ugao Cvajinog automobila, je isključivo njegova greška. To jest Cvajina gde tek ovde povećava ugao i daje pun gas. I nema nikakve veze sa Adrijevim kontaktom. Da je udarac poremetio Cvaju, to bi se desilo u trenutku udarca. Ne bi se desilo 15 metara, 10 metara, 3 metra dalje, nego u trenutku udarca, jer kad imate akciju, imate i reakciju. Znači, ako je Adri udario Cvaju da ga poremeti, u tom momentu udarca bi došlo do promene linije ugla i brzine. To se nije desilo. Ovo je detaljno objašnjenje ove situacije. Ne slažem se sa Cvajinim tvrdnjama u videu iz razloga što nije uzeo sve snimke i prikazao sve snimke, jer ti snimci ne idu njemu u prilog. A to je snimak iz drona gde se vide oba automobila, njihove brzine, ugao i linije. I to je ono što je, ajde da kažemo, sumnjivo u Cvajinom obrazloženju u njegovom videu, iz razloga što je koristio snimak sa zemlje i što nije koristio snimak sa drona koji jasno pokazuje ponašanje, poziciju i sve ono što sam detaljno objasnio u videu. Video sa zemlje ne može da bude relevantan jer ne vidite razdaljinu između automobila i ne vidite njihove linije u odnosu na stazu. U ovom slučaju hovering dron bi bio najbolje rešenje, međutim nismo ga imali. Imali smo ovaj dron, ali i ovaj dron je dovoljno jasno pokazao ponašanje oba automobila pre kontakta, za vreme kontakta i nakon kontakta. I možemo uzeti ovaj dron kao jedini relevantni snimak za ovu situaciju. I preko tog snimka sam odradio obrazloženje. Snimci sa zemlje se nikad ne uzimaju u razmatranje, osim ako nisu zabeležili neki detalj iz određenog ugla koji dron snimak nije zabeležio ili mi sa platforme. Zato smo mi na visini i zato moramo da imamo tu perspektivu koja sa visine gleda oba auta i zato Cvajino obrazloženje koje se zasniva na snimcima sa zemlje nisu relevantni za ovu situaciju. Ubeđivanje rečima šta se dogodilo, kad se dogodilo i zbog čega, i to da li i na osnovu pretpostavke da će se nešto desiti nakon nekog udarca ili nešto, nisu dokaz da je u ovom slučaju Adri poremetio Cvaju, nego upravo ponašanje automobila, Adrijevog i Cvajinog, u trenutku, to jest pre kontakta, u trenutku kontakta i nakon kontakta. I zato smatram da jedini relevantan snimak koji može da pokaže šta se stvarno desilo je snimak sa drona. S tim u vezi, Cvajin video i njegovo obrazloženje, a ne uzimanje u obzir snimka sa drona na kom se sve jasno vidi, je potpuno nelegitimno. Adri ide u finale, stigla je presuda Adri u finalu, ostajemo kako smo bili, dakle, gledat ćemo za prvo mjesto vječiti derbi Croatia Drift Challenge-a Adri protiv Brdeka, a prije toga za treće mjesto borit će nam se Cvajo i Bruno Stergara. Proglasiti neka glasa.
takmičenje nam je gotovo. Prvo mesto Adrian Petričević, drugo mesto Marko Brdek, treće mesto Borna Lolić i četvrto mesto Bruno Stergar. Bilo je dosta spornih situacija, dosta, ajde da kažemo, sukoba mišljenja, tako da pregledajte to detaljno, naravno komentarišite. Sva je uzeo treće mesto, žalba usvojena, bačeno one more time. Na meni, na tebi je velik zadatak da to sve objasnimo u videu nakon takmičenja i svega. Ja sam prezadovoljan jer do jučer nismo znali da li idemo u Osijek. Putovali smo cijelu noć, došli ovdje, ponadali se da će auto izdržati. Imali smo dosta kvarova kroz treninge. Uspjeli sve to neko sastaviti, sebe sastaviti s autom i doći do trećeg mjesta. Tako da, jebi ga, u suđenju i natjecanju bit će uvijek spornih situacija. Tu je da ja nešto naučim iz toga, da suci nešto nauči iz toga, da organizacija nešto nauči iz toga i to je to u biti. Što se tiče One More Time-a, na kraju smo imali čistu vožnju ili chase oba vozača gdje smo mogli na osnovu bodova da dosudimo čistu pobedu protiv Adrija. Jel tako? Ok, svakako recap i moj tvoj ide u detalje nakon takmičenja. Želim to da vidim i sa tvoje strane i naravno verujem da ti želiš da vidiš sa moje strane. Gore smo se objasnili, ništa, čestitam ti danas na trećem mestu. Očekujemo te i sutra, ajde, sa sličnim ili boljim rezultatima. Nadam se, malo je pri kraju. Pri kraju, ništa. Nadamo se da će izdržati sutra. Bolje gume, više treninga i znaš i sam šta ti je činiti. Važi, hvala. Ajde, vidimo se, ćao. Kad pobjedi, onda si mi najdraži, a kad izgubi, onda te ne volim. To je normalno, kao i sve, jedan vozač. Čestita na prvo mesto, prvi put u Hak skupu ove godine. Nije, drugi put. Drugi put. Pa i u Željavi sam isto. U Željavi nisam bio, zato ne znam. Dva puta za redom. Da, vraćaš se... Biće se teško vratiti. Da, vraćaš se, izgleda da ti ovakve staze brze, fluidne odgovaraju. Evo, Željava, Osijek, ništa, reci mi kratki neki recap, imali smo One More Time. Šta imaš da kažeš o tom One More Time-u koji smo dosudili nakon one presude sa Cvajom i eto, tih nekih par detalja nam reci. A mislim, ta situacija je stvarno 50-50, a kad se izašao iz auta, ja sam im rekao ovo je 50-50, šta odluče, to je to i gotovo. Kad sam čuo da je prošla žarba One More Time, nisam se ništa žalio, sam sjeo u auto i išao voziti. Jer znam da ne možeš procijeniti je li on kočija ili sam ja nalječiva prebrzo, jer je točno 50-50. Može se protumačiti jedno i drugo, tako da je situacija... Upravo da, sukob mišljenja je bio taj da stvarno smo imali... najpravednija da smo stvarno imali 50-50 odluku, to ću ja detaljno obrazložiti u svom izlaganju nakon ovoga u svom videu. Mislim, iz moje perspektive, ja kad vozim tu lead, ja napravim flik i sa kutem se usporavam, bez kočnice, bez ručne, bez iče, znači dam malo ručnu flik i usporavam se sa kutem i kad dojem tamo otprilike do one zone kao clippinga tu dam gas za ostatak. Ja sad to u chase-u isto napravio, a distanca se ovako smanjivala. To znači ili njegov auto ima puno više gripa pa usporava puno jače ili on koči. Nema drugo objašnjenja. Ali da, uglavnom zapetljana je situacija, ali evo riješilo se na kraju pravedno. Da, okej, pokazali ste... Kako me reka Erik na startu, jebi ga, sad bar si izgubio 2 puta sad. Da, što se tiče toga, eto, One More Time je na kraju bio najfair, baš zato što je bilo 50-50 podela, to je bila fair odluka. Da ste dali njemu pobjedu odmah, onda bi mi popizdili, tako da ovo je definitivno najčistije, ne može se nakon toga niko žaliti. Jasno, što se tiče bodova, plasmana, ne znam sada tačno koja je bodovna razlika i to. Biće zajebano se vratiti jer mi nismo vozili jednu trku uopće radi vjenčanja, jebi ga, takve splet okolnosti, te glup desi, a pomaka se trka na dan, to je sutra dan nakon vjenčanja, nismo mogli stići nikako. Ima još koliko haksa, 2 ili 1? 2. Tako 2 haksa ima, znači da bi ja se uspio vratiti, Vrdek mora jedan put zajebati opasno, da ispadne u top 8, top 16, nešto tako, da nas počasti malo, kao što je prošle godine napravio, tako da to na jedina šansa, ako budemo jedan u finalima, ako svaki put ja budem prvi, on bude drugi, nema šansa da ću ga voditi, ja mislim. Da sutra nam ostaje internacional, vidim da ste spremni generalno. Sutra hvale, moramo 90 plus udriti. Verujem da će biti, zato što će biti dosta bolje vožnje zbog nivoa treninga. Samo to je izgleda falilo malo danas. Tako smo Željavi drugi dan 15 bodova više jer je bilo malo više se istreniraš, to je to. Iako Željava, ja ne znam, James Dean mogao tamo preko 90 udriti, koliko ste strogi bili. Dobro. Jeste, slažem se. Ništa, onda vidimo se sutra, vidimo se ujutru, odmorite se. Vidimo se još jednom, čestitke i aj boj. I sa Markom smo u boksu, Marko danas drugo mesto. Nakon tesne borbe sa Adrijem.
Ništa, reci mi neki kratki recap, generalno šta ti je to najspecifičnije bilo danas i nešto u finalu? Pa je, definitivno po meni najbolje borbe mene i Adrija zapravo od kad vozimo. Stvarno su bile dobre borbe i jedan i drugi smo dali maksimum. Evo, iskreno mislim da nije bilo greški toliko i to, bilo je to sitnica i sve, ali stvarno smo dali sve od sebe u sva 3 rana. Ne? Da. I jako sam zadovoljan s tim i to mi je definitivno highlight dana i to ti je to. Pobjedio, ne pobjedio, to je sad druga stvar, bitno je da su borbe bile stvarno čiste i da nije bilo sudara i greški, okretanja, ne znam čega. Jesu da, ono što svakako je lepota suditi je baš to što si rekao, kad je fluidnost dobra, kad je linija dobra i kad chaser ima prostora da pokaže sve ono što treba i što tražimo, tako da svaki put ti to kažem, svaka čast na lead runu i tome što uvijek daješ prostora i mogućnosti chaseru da napravi i kažem da najbolje od sebe, tako da to ćemo uvek, verujem, dobiti. Adri je isto ovaj put pravio dobre lead runove i ostavljao je prostora za chasera, tako da stvarno je bilo finale zasluženo u potpunosti. Je, naravno, ne bi mogao ući tako vrata sigurno da je imao one svoje klasične wave-ove i to. Polako se izgleda stapa s autom. Da. Tako da ništa, čestitke na drugom mestu i dalje, koliko znamo, vodiš u šampionatu. Vodimo, evo baš smo gledali 109 bodova, treba nam još 11 bodova i ne moramo ni doći u Omiš. Eto. Zavam se, ne, doćemo sigurno, ali da, evo, mislim, treba samo bar ući top 8 i top 4 možda u Omišu, to je to, ja mislim. Da, okej, ništa, zasluženo u svakom slučaju, sve ovo što si do sada prikazao, tako da ništa, sutra nas očekuje internacionalno, želim ti isto ovako dobre vožnje, trening će svakako doprineti kvalitetu, grip nadam se da će biti nešto bolji nego danas, tako da eto, sutra se onda vidimo. Dobro jutro ljudi, nedelja je osvanula, danas nas očekuje internacionalni kup. Imamo top 16, ajde nalazimo se na startu, ovdje ćemo raditi briefing, tako da čekamo vozače polako da dođu, odradimo briefing, idemo na treninge, nakon treninga kvalifikacije i top 16, nadam se će biti dobre vožnje, vozači će trenirati danas dosta više, verovatno, tako da ćemo imati bolje borbe sigurno i to je to. Mi odosmo na briefing i vidimo se posle. Ljudi, to nam je to, još malo treninga, imamo nekih 5 minuta, treninzi su gotovi, spremamo se lagano za kvalifikacije, idemo na kvalifikacije i idemo na top 16 borbe, tako da ostanite u videu da vidite ko će to da uzme prvo mesto i na kraju krajeva razgovore sa vozačima, sa podijumom i to je to, vidimo se posle, ćao! Za drugi dan, prvi twin koji ću obrazložiti su Petar Krznarić i Petar Studen. Da pregledamo obe vožnje, prvo ću pustiti prvi run kad je Krznarić bio lider, potom kad je Studen bio lider. Tako da u prvom runu, ajde da vidimo Krznarić šta je uradio i zašto je dobio 0 za svoj lead run. Napravio je 2 velike greške, pa ajde da počnemo. Što se tiče zaletišta i same inicijacije, to je sve ok, nema nikakvih problema, međutim nakon prve tranzicije dolazi do understeera od Petra, power slide njegovog auta i ovdje dolazi do velike greške, kočenje u nedozvoljenoj zoni, zona znači bez gasa, i da kažemo klizanje, ravno klizanje zbog blokiranja prednjih točkova, tako da ova dva detalja ćemo pogledati malo usporeno. Ovde Krznarić understeer i bukvalno ovo je deo koji nije drift i to je svakako 0 za taj deo. I još jedna jako velika greška zašto Studenu nismo mogli chase da bodujemo je zato što je ovde Krznarić napravio jako veliku grešku, zablokirao prednje točkove,
u zoni u kojoj je to zabranjeno, jer je tu pun gas, usporio se dosta i naterao Studena da sa svojom prednjom kočnicom zbog usporenja pobegne na unutrašnju stranu i potpuno izgubi i liniju i potpuno izgubi svoj chase. Tako da Studen dobija, ajde da kažemo, 100-0 u odnosu na Krznarića u ovom krugu, dok u drugom krugu je sve čisto i Petar Studen ide dalje, ali ajde da pogledamo i drugi. Drugi Twins za nedelju koju ću obrazložiti je Bruno Stergar i Erik Janković, i to taj sporni detalj koji se desio nakon inicijacije u drugom krugu. Za prvi krug, ajde to da pogledamo, sve ok, Erik i Bruno skupljaju bodove. Ovde Bruno ima dosta loše praćenje, kraćenje staze, ali u svakom slučaju nije napravio toliko veliku grešku da rezultira nulom. A što se tiče Erika, linija je ok, skuplja bodove za svoj krug, ima dobar lead run, nije napravio nikakvu grešku i to je to. Ali sporan detalj je svakako taj drugi krug, pa ajde da pogledamo taj drugi krug i šta se to desilo nakon inicijacije. Dolazi do nešto šire linije od Bruna i izletanje od Erika. Ajde to sad detaljno da pogledamo, da obrazložim i taj detalj, da vidite zašto je odluka posle ova dva rana OMT. Još jedan detalj koji je graničan, a to je da li je Bruno usporavao Erika, kočio i da li je naterao Erika na grešku da izgubi svoj chase u ovom ranu. Bruno sa nešto većom brzinom inicira i tera Erika da istom tom brzinom inicira, što znači da Erik prati Bruna kako treba, gde Bruno ne daje gas nakon inicijacije, nego floata ostaje, znači, u idlu i kliže, ne daje gas, i Erik ga sustiže i pitanje je da li je Bruno ovde kriv što je naveo Erika da izleti. Ovo je isto granična situacija koju ću da pojasnim zašto je i Erik kriv što je proširio ovoliko putanju u odnosu na Bruna. Sada pogledamo samo Erikov automobil. Nakon inicijacije ide u full ugao, gde zbog usporenja verovatno proklizava mu prednji kraj, smanjuje ugao i ostaje na toj brzinu koju ne može da smanji i izleće van staze, to jest ide na nešto širu liniju u odnosu na Bruna. I to je ono što je granično, da li je Erikova greška, što jeste, i da li je Brunina greška što je loše procenio brzinu ulaska, jeste, ali Bruno je ostao na stazi, dok Erik je proširio tu liniju zbog klizanja prednjeg kraja. I ovde, zbog te Erikove korekcije kod smanjenja ugla, da je ostao na full uglu, bez problema bi izvukao tu krivinu, ali pošto je smanjio ugao, proširio je svoju putanju i otišao je nešto šire. Ova situacija svakako utiče na Erika kao chasera i Erik kao chaser ne može da skupi pune bodove zato što ovde u ovoj situaciji je podeljena odgovornost oba vozača. Bruno zato što nije držao pun gas, ali to ne znači automatski da je Erik prošao dalje, nego znači da je to greška. Sa druge strane, Erik je proklizao prednjim delom, smanjio ugao i time proširio liniju. Tako da je dosta granična i diskutabilna situacija da li ovde postoji greška jednog ili drugog vozača u korist njegovog protivnika da taj automatski prolazi dalje.
s obzirom da i jedan i drugi su načinili grešku i da nije samo jedan uticao na Erikov chase, ta odluka je podeljena i zato Erik automatski ne ide dalje. Nije izleteo i nije Bruno u toj meri uticao, jer Bruno nije jedini koji je uticao na to što se desilo, nego i Erik, i zato ne možemo suditi u korist Erika da Erik ide dalje. Odluka za One More Time je zato što smo te dve greške bodovali kao bodove i minus bodove za svakog pojedinačno koliko negativnih bodova je skupio za to što je uradio. Kada saberemo te bodove, razlika u bodovima u korist Erika, zato što je izgubio svoj chase i nije mogao da stigne Brunu i da odradi dobro svoj chase, samim tim ima male bodove za svoj chase. Kad smo sabrali sve, došli smo do razlike u korist Erika od 6 bodova, što je dovoljno blizu za One More Time. To je prvi razlog zašto se ide u One More Time, a drugi razlog zašto se ide u One More Time, jer ta inicijacija, to jest nakon inicijacija, taj deo nije čist i podeljena je odgovornost na oba vozača. Tako da svakako nemamo elemenata da dosudimo ko je tačno i čija je krivica, jer je podeljena krivica i samim tim smo sudili One More Time da odvoze čistu. Što se i desilo, jer su onda nakon ove inicijacije ustanovili koliko su se uslovi na stazi menjali i koliko je nizak grip u tom momentu na stazi, gde su podesili svoje automobile i prilagodili vožnju u uslovima na stazi. Tako da ova borba je One More Time i gde smo dobili nakon toga čisti twin, gde smo mogli na osnovu čistih vožnji da dosudimo tada u korist Erika. Četvrto mjesto danas ovdje uzeo nam je Ivan Markić, četvrti, što znači da treće mjesto osvaja Bruno Stergar. I da vidimo što kaže finale za kraja. Drugo mjesto uzima nama Marko Brdeka. Što znači da nam je još jednom pobjednika International Cupa Erika Janković. Evo nas sa Brunom, drugi dan, third place. Čestitam. Hvala lijepa. Još jednom, ništa, kratki recap, kao i svaki put što radim. Reci mi, jesi zadovoljan? Pa jesam zadovoljan. Koliko je bilo napeto protiv Erika? Protiv Erika ste čekali odluku? Čekali smo jako dugo, ali mislim da je razumljiva odluka. S jedne strane da, i bilo je 6 bodova tih nekakve prednosti za njega. Sve ok, One More Time je, ja bi dao njemu pobjedu iz moje nekakve perspektive, no međutim tako je suđenje, tako su kriteriji ovdje na drugim mjestima, sve ok. Dobio je objašnjenje, ja sam ga prihvatio, ta je mala margina nekako koja je odlučio da li je One More Time ili nije. Sve 5. Ja sam izuzetno zadovoljan sa vikendom. Ono što sam malo failo je subota, taj hack skup, jer meni je cilj bio hack skup u pravilu, ali eto danas smo malo onda stisnuli da bi barem za ekipu nadoknadili taj osjećaj nekakve borbe i svega, pa smo stisli u nedjelju i izuzetno sam sretan da sam na trećem mjestu internacionalnom kupu, što je za mene sa 45 godina jako velik uspjeh. Drago mi je da si zadovoljan. Jedna stvar možda koju, nisi uzeo u kalkulaciju s Erikove strane i toga je što pre tog izletanja njegovog tvog kočenja nisi ga toliko poremetio, ali je bio problem što je on u stvari smanjio ugao i sam sebe naveo da ode šire. Jasno. Tako da to su dve greške koje su, sve je to bilo tu granično. To je onaj dio koji mi ko vozači ne vidimo, niti gledatelji ne vide iz tog nekog, ajmo reći, ravnog viewpointa, nego vide suci koji su gore. Isto tako spotter je tu, ono što smo razgovarali, ali isto tako spotter ovisi o live streamu, o delayu, o adrenalinu u cijeloj priči, vrućini koja je danas bila ekstremno velika. Znači, ako danas nisam izgubio 10 kila na svojih jadnih 70, ja ne znam, vjerovatno bi ovako list padao da me neko pusti s mosta, ali velim, fantastičan vikend za mene, fantastičan
vikend za moj tim i svima zahvaljujem iz dna srca, evo. Još jednom čestitke, pogledaj video da vidiš objašnjenja. Jasno, sa zadovoljstvom. Imam jedno 6-7 borbi da objasnim, veliki zadatak. Zadali ste mi jako ozbiljan zadatak, ali okej, zato to sve radimo. Pogledaj objašnjenja i vidimo se u nekoj narednoj rundi i do tada uživaj i da te gledamo dalje. Hvala ti lijepo, hvala ekipi, hvala svima. Vidimo se, ćao. Pozdrav. Još jednom čestitke, odlične vožnje. Ništa, kratki recap i reci mi, verovatno si pretpostavio 1-0 za tebe i prednost u finalu. Reci mi šta ti se to vrtelo po glavi nakon toga? Jesam, definitivno, da, čuo sam da je on izletio praktički s pola auta van u prvoj zoni. Ništa, išao sam dalje da dam sve od sebe da ga pobijedim, on ima dosta prednosti što se tiče auta i lakše mu je auto i sve i to je dosta velika razlika od 200 kila, ali evo dao sam sve od sebe, a jednostavno nisam mogao iza njim za mnom i staza gubi grip na prvoj zoni, ne znam zašto, to mi nikako nije jasno, ali... Ja ne znam, dosta smo imali problema sa inicijacijom, posle određenog, vremenskog perioda, tu već negde oko 4 recimo. Izgleda da se naglo hladi, jel? Neki problem je bio generalno sa gripom, sad šta je dovelo do toga ne znam, ali dosta vozača je imalo problem i Stergar i ti i Erik na kraju krajeva, svi, ali eto izgurali smo nekako i da vidim jesi zadovoljan sa ovim rezultatom i šta još imaš da dodaš? A nemam ništa, evo bio je top vikend i sve, brutalna staza, volim ovako brze staze i to je to, baš je bilo guš. I iskreno nisam danas očekivao, sad ne znam šta napraviti, malo nas jebe auto, alternator, kata i taka, ali okej. Zadovoljan sam jako, da. S obzirom na, sve poteškoće i to, još jednom čestitke, vidimo se na nekoj od narodnih rundi. Erik, prvo mesto, evo da skinem naočare, pošto voliš da, mada mi ide sunce u oči sad direktno na ovoj poziciji, ali okej, ništa, reci mi kratki recap, reci mi finale, prva borba sa Brdekom i na kraju, imali ste još 2 borbe. Da. Osijek, srednje brza staza, ne baš brza, ne baš spora, dosta malo troši asfalt, a dosta je flikana. I to utjeca da se staza promijeni kroz dan sa temperaturom, suprotno od što se dešava normalno, ova staza gubi grip kad temperatura vani pada. A to je točno suprotno od toga što se dešava normalno. To je dovelo da smo imali 3 borbe u finalu. To je možda dovelo do nekih drugih catchy situacija prije toga i eto na kraju smo ja i moj tim reagirali pravilno kako bi to otklonili ta problem, da je točno na jednom dijelu staze se jako smanjivao grip, to ćeš ti ubaciti neki klip pa ćeš moći to dopuniti i to je to u biti. Onda radi performansi mog auta, nakon što smo otklonili ta problem sa promjeno situacije na stazi je bilo samo na meni da odradim svoju vožnju jer moj auto je i na papiru bolji nego Brdeko. To je malo kruto za reći, ali lakše je, ima slično, je malo više snage, težište je zasigurno niže i masa je bliže skupa zajedno, to znači da se on brže rotira. Tako da je bilo poslije toga biti samo na meni da odvozim kako spada. Da, imali smo taj problem, u stvari nakon inicijacije se najviše promenio grip, to smo vidjeli kod svih vozača, ne samo u vašem tinu i to jeste bio problem, dok sa druge strane opet rotor, isti problem, dobijali smo isto to da je bio više rolling burnout nego drift, ali samo u određenim zonama tog dela. Tvoj performans je stvarno na zavidnom nivou, tako da zasluženo svakako prvo mjesto. Hvala. Ove godine radimo na tome da nas svako, i to baš svako utrko, dođemo sa nekim poboljšanjem na auto, znači neka preprava koja bi trebala poboljšati performanciju auta i novi smo sa nešto novih stvari. To su stvari koje se naravno ne vide jer je to na pogonima i ovjesu, ali eto, ne stajemo sa razvojem auta, to bih htio napomenuti jer konkurencija nije daleko iza nas. Čestitam na tome, svakako vidi se, ništa, još jednom čestitke na prvom mestu, vidimo se na nekoj od narednih rundi i nastavi sa svim ovim što si zamislio. Eto, daćemo si truda da nastavimo ovaj performance, vidimo se nakon ljetne pauze. Vaš, sve najbolje. Pozdrav. Ništa ljudi, to nam je to od internacionalnog i drugog dana. Nadam se da ste uživali u kadrovima, u obrazloženjima, u svemu onome što sam prikazao, u svim objašnjenjima i to je to od mene za ovu trku i za ovaj vikend. Vidimo se u nekom od narednih videa, nekoj od narednih rundi. Ostanite mi dobro i pozdrav iz Osijeka. Ćao!